Rongbong khat pen dai huri ka che lenga tuwar ka silam kam kisa oya jok rada tum ningan sam selan ki sepatlang ko. Dunia ko mane itong lela ti jela tu na ti ho ha to na lang jalo to la tong de heng ngang bang ye no ma ye nei no ma heng ni tre so no ma tang la Lakhai ko ra trok dwar program MSc constituency ke parlo jasimet rongbong khat pen dai huri ka che lenga tuwar kilometer ner ket songron an kam klem pon bomlo. Bonta sai ke klem kam kisa oya jok tang tia ko tuwar ka che tharlap ajok rada tum ningang sam se sepatlang ko. Lason si labang so tuwar ka heng no pen ajok kidam tang ningkan ko an pen onik kidu kisung ke tong nanglo. Bonta la so tuwar ka heng no akidu ka kisung an lamar julong si non ke chari bom BJP sorkar atum nang selam PC hawara ratum ningarong pen Karbiang long otonomas konsir kacari pon ke hai CM Dr. Tiram Rong Hang lapen Bokajam MLA Nomal Momin lapen local MSC EM Richard Tobia Phan kachuro setame ningak long pen pajir pon lo bonta nonopor si ningduk me mia lama bangke bangso towar black topping mate tuwar ke ik nakasalam pi kipang ar ring penajok non kasi tharlap bangke raratum ningduk si paklang lo. Athegala bangso towar ke long penapot ningkan paros na mikisum pen jok po kusiko ano ne ningarong bohong pen chihok lo. Sitamin non bang kinito mapan la puson kam ke klem na kisa oy pinapot nilitum ningduk tik po si hadakarat pen ningaklong pen sepaklang po. Sitamil ke Karbiang long otonomas konsil ke chari po na ke hai CM Dr. Tiram Rong Hang lapen tim Karbiang long atum le ke chok chika li la ke contractors ke chok chi po sa hadakarat tum jong po. Lasinon tim Karbiang long lapen Karbiang long otonomas konsil ke chari bang kubang tidoan lapen Karbiang long otonomas konsil chari bang po CM Dr. Tiram Rong Hang lapen Bukajan MLA Dr. Momin lapen local MSC mate education em Richard Tobia Phan chuning rilo contractor aphan than pe mera labang sotwar selam pe menangi pusi kachuning padopon atheke ni tum daihuri rongbong khara rada tumke non ni thoma phangle ni tum tuwar ke nanggi karli ni tumak ningkan pharo phangle tum ke nanggia posla bang sotwar bangke mesen penang selam pinanggi pusi kachuning padopon tang tala bang sopot thagre lang tum ke cheng 20 arju ponsenang lapen lang ponsenang Duar Bogri dan Moses Terang Report, All India 24/7 News. Itu baik, jadi ini kalau lo kontraktor pun asal se kami itu tuan si bang, ada ke government pendampingan le pasti, apa pendampingan le deto, pasti lah kamunai harus hanpen, kita misalnya pasti sendiri lo kontraktor. Ini labang soto war bang keting mana keklaim bisu pun itu tu yang mana itu. Oh kalau lo, nanti ke langkai yo, tuar yo. Pakat nangkop pun nanti kita keklaim pun itu. oh lalu mane pakat sampai tuan ke dunia ko mane itong lela ti jela tu na ti ho ha to na lang jalo to la tong de heng ngang bang ye no ma ye nei no ma heng ni tre so no ma tang ni la na ma jalo ma La soto war malo na keklaim ganta. la contractor lo da contractor ba chini ne contractor handa chini lo la ne pakat ha pelo no na tong ne ya lang da Dah ke piarong lan dah. ane non la an kute kutinda yo ne de langka la tu pa ke se ne ne so na lang bang ke inga ko ne lo la mang ke ikla mate misya ni mate ti matinta la tu ke la non ta mi na ko la tu ka ma na ko la ne la ang ke inga ko na ta la ang ka tu itu lo kunda Piarong lan dah ke. da ke tongron Kenapa la soto war na benda cenga? la ke apa dah sudah rong kan